Official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera ni mu karere ka Rubavu aho yafashwe mu rukerera asunika moto y'inyibano. Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano n'abaturage mu karere ka Rubavu yafashe umusore w'imyaka 20 ukekwaho kwiba moto yo mu bwoko bwa TVS Victor ayikuye mu rugo rwa nyirayo. Uyu musore yafatiwe mu mudugudu w'umubano akagari ka Mbungangari ni mu murenge wa Gisenyi ku wa mbere tariki ya 13 Mutarama ahagana saa 10 z'urukerera. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba Superintendent of Police Bonaventure Twizeye Karekezi yavuze ko yafashe ukekwa biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage batuye ahavuzwe haruguru. Yagize ati ubwo umumotari usanzwe akorera mu mujyi wa Rubavu yaratashye nijoro avuye mu kazi yasize moto ye hanze nk'uko bisanzwe yinjira mu nzu hashize akanya agarutse kuyinjiza mu nzu asanga barayitwaye. Yahise yihutira gutanga amakuru kuri polisi hatangira igikorwa cyo kuyishakisha ahagana mu gihe cya saa 10 zishyira saa 11 z'urukerera. Uwo musore aza gufatirwa muri uriya mudugudu w'umubano arimo kuyisunika. SP Karekezi yavuze ko uriya musore wafatanywe moto asanzwe akekwaho ubujura kuko no mu mwaka wa 2016 yigeze gufungwa azira kwaka amafaranga abaturage yiyita umupolisi no kwiba amatelefoni. Yashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Gisenyi kugira ngo akorerwe dosiye azashyikirizwe ubushinjacyaha. Moto yafatanywe ihita isubizwa nyirayo. Uwari wibwe moto amaze kuyisubizwa yashimiye polisi kuba yihutiye kwishakisha igahita inaboneka. Agira inama bagenzi be kujya birinda guparika moto aho batareba, ariko n'undi wese wakwibwa akihutira kubimenyesha polisi kugira ngo ikurikiranwe itaragera kure. SP Karekezi yashimye abaturage bakomeje kugaragaza ubufatanye mu kwicungira umutekano batanga amakuru ku byaha, abasaba gukomeza uwo murongo. Yongeye kwibutsa abamotari kujya baparika moto zabo aho bizeye umutekano no kuba bazishyiramo ikoranabuhanga rigaragaza aho ziherereye GPS kugira ngo mu gihe bazibuze ntibigorane kuzishakisha. Itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa. Muri ibyo bihano byikuba kabiri iyo uwibye yakoresheje guca mu cyuho cyangwa se kwiba byakozwe mu ijoro. Imena Official turacyari mu makuru hano. Ni amakuru agezweho turimo turagenda tugusangiza, nizera ko akomeje kugenda agushimisha. Amakuru yacu reka tuyakomereze ni mu karere ka Rutsiro aho yataye muri yombi ashinjwa gufata ku ngufu umugore w'umuturanyi. Kuri sitasiyo ya RIB ya Ruhango mu karere ka Rutsiro hafungiye umusore witwa Niyibizi Jean Pierre w'imyaka 27 akurikiranwa gufata ku ngufu umugore witwa Niringiyimana Vestine w'imyaka 23. Niyibizi no mu mudugudu wa Karebero akagari ka Rundoyi umurenge wa Ruhango akarere ka Rutsiro, naho Niringiyimana Vestine no mu mudugudu wa Rugaragara akagari ka Rundoyi yafatiye hafi y'ikiraro cya Rugaragara. Bari bahuriyeho umugore ataha. Uwahaye aya makuru Imvaho Nshya yavuze ko uyu mugore wari uvuye gusura imiryango ye ataha mu masaha 9 z'umugoroba ageze hafi y'ikiraro cya Rugaragara mu mudugudu wa Karebero ahura n'uyu musore. Yegera uwo mugore nk'umusuhuza, umugore amuhereje akaboko undi ahita agashikanura, baragundagurana. Umusore amurusha imbaraga amushyira hasi niko kumufata ku ngufu. Ati uyu mugore afite umugabo bashakanye byemewe n'amategeko, bamaranye igihe gito kuko umugabo we afite imyaka 20 gusa. Batuye mu kagari kamwe n'uriya musore wigize igihazi. Tunakeka ko afata ibiyobyabwenge kuko nuko kumufata ku ngufu yaba atabifashe hananyura urujya n'uruza rw'abantu ku buryo uyu mugore yari kubona abamutabara
bitaba byarageze ahamurusha imbaraga akamufata ku ngufu. Avuga ko umugore yajyanwe ku kigo nderabuzima cya Bitega ahita ajyanwa ku bitaro bya Murunda kuri Isange One Stop Center, ko ibyakurikiyeho batabimenye kuko ngo ibimenyetso babonye babiha RIB akaba ariyo abimenya, bo nta kindi babimenya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Basanga abagabo Sylvestre yemereye Imvaho Nshya ko ayo makuru avuga ko aho bimenyekaniye bihutiye kugeza kwa muganga uwafashwe ku ngufu no gushakisha uwakekwaga, cyane cyane ko uwafashwe ku ngufu yari yamumenye atamushidikanyaho. Umusore arafatwa atabwa muri yombi. Ati nibyo uwo musore yari yabanje kubura, arashakishwa kugeza abonetse, ubu ari kuri sitasiyo ya RIB ya Ruhango. Umugore yagerageje kwirwanaho kuko bwari bwije nta n'umutabara. Uwo musore amurusha imbaraga, umugambi we awugeraho, ariko ubwo yafashwe arabiryozwa. Tukihanganisha umugabo w'uyu mugore bibaye bataramarana igihe kinini. Avuga ko iryo ari ihohoterwa rikabije kuko gusagarira umugore wigendera ufite umugabo we ukamufata ku ngufu ari icyaha gihanwa n'amategeko. Basanga abagabo yasabye umuturage buri wese kuba ijisho rya mugenzi we, abo babona bagaragaza imyitwarire mibi bakabivuga hakiri kare, bagafatwa bakaganirizwa bataragira byinshi bangiza ku mutekano w'abaturage n'ibyabo. Igihe cyaha cyamuhama yahanishwa ingingo y'134 mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha mu Rwanda ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko kitarenze miliyoni 2. Iyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato byateye indwara idakira cyangwa ubumuga wabikoze ahanishwa igifungo kitarenze imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarengeje miliyoni 1. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri no nkuru igira iti Zigama CSS yungutse miliyari 37 ku mwaka mu mwaka wa 2024. Ubuyobozi bw'ikigo cy'imari cyo kuzigama no kugurizanya Zigama CSS bwatangaje ko icyo kigo cyungutse amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 37 mu mwaka wa 2024 zivuye kuri miliyari 35 yungutse mu mwaka wa 2023. Iyo nyungu yatangarijwe mu nama y'inteko rusange ya Zigama CSS yateraniye ku nshuro ya 40 kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 Mutarama 2025 mu mujyi wa Kigali ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda RDF giherereye ku Kimihurura mu karere ka Gasabo. Muri iyo nama hagaragarijwemo igenamigambi ry'umwaka wa 2025 nashimangira ukwiyemeza kw'abanyamuryango mu guharanira iterambere ndetse no kongera umusaruro kimwe n'umutungo wayo muri rusange. Iyi nama yayobowe na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda afatanyije n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Zigama CSS Nick Barige, abagaba b'ingabo, abayobozi b'inzego z'umutekano ndetse n'abanyamuryango bahagarariye abandi. Berige yavuze ko muri iyo nama habereyemo kumurikira inteko rusange ishusho y'uko banki yungutse mu mwaka ushize wa 2024. Aha niho yahereye agira ati mu buryo bwo kunguka mu mwaka wa 2024 imibare dufite ubu ngubu nuko Zigama CSS yaba yarungutse 37 miliyoni 37 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2025. Turateganya kuzigama Zigama CSS izabona inyungu ya miliyari hafi 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Yanavuze kandi ko mu mwaka wa 2024 warangiye iyi banki ifite umutungo w'agaciro ka miliyari zikabakaba 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Intego y'uyu mwaka wa 2025 akaba ariyo kugera nibura ku mutungo wa tiriyari 1 na miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Zigama SSS yemeje kurushaho kunoza imitangire ya serivisi, hakaba harashyizweho umurongo wa telefone utishyurwa ushobora guhamagarwa amasaha 24 kuri 24 mu korohereza abanyamuryango kugera ku makuru. Zigama CSS ni ikigo cy'imari gihuje ahanini n'abari mu nzego z'umutekano, by'umwihariko
ababarizwa mu ngabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda, urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Turacyari mu makuru, munyemerere dusoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe FARDC irigamba kwirukana M23 ku gasozi k'ingenzi ka Nditi. Mu gihe kuri uyu wa kabiri ushize umutwe wa M23 wemeje ko wigaruriye agace ka Ngungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse ikica abasirikare benshi bo Burundi. Ku rundi ruhande FARDC irigamba kwirukana M23 mu bice bitandukanye. Urubuga Tazama RDC rukunze gutangaza inkuru zibogamiye kuri guverinoma ruravuga ko nyuma y'isaha imwe y'imirwano ikaze yatangiye saa 7:05 za mu gitondo kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Mutarama, FARDC na Wazalendo bashoboye kwirukana inyeshyamba za M23 ku gasozi ka Nditi muri teritwari ya Nyiragongo. Iyi nkuru ivuga ko agasozi ka Nditi kari kamaze iminsi 3 kigaruriwe kari ingenzi kuri M23 kuko nkuko ngo abahanga mu bya gisirikare bitangaza ngo igisasu cya mortier 82 cyarasiwe kuri kariya gasozi gishobora kugera ku Rusayu no mu duce dukikije umujyi wa Goma. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ushize kandi ngo FARDC Wazalendo bashoboye kwirukana inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Nyanzare muri teritwari ya Rucuru. Aya ni amakuru tudashobora kugenzura kuko ntacyo M23 yavugaho, gusa bimaze kumenyerwa ko kenshi FARDC yigamba intsinzi z'abaringa kugira ngo abaturage bumve ko ibintu biri kugenda neza ku rugamba, nyamara atari ko bimeze. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugibwe neza cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.